nongeye kubahereza ikaze mwese mukunda gukurikira channel ya 5 minutes of football. Nkuko nabibabwiye ikaba ari chaîne izajya ibahereza amakuru y'umukinnyi cyangwa se equipe mu minota mikeya itarenze itanu. Tudatinze reka tugende ku nkuru y'uyu munsi ngiye gukora ni kuri Neymar Jr Santos. Neymar ni umusore wavuye muri Barcelona kuba bamuguza amafaranga menshi miliyoni 222 z'amayero, ava muri Barcelona ajya muri Paris Saint-Germain, aragenda yinjira muri filozofi ya Paris Saint-Germain, bavuga ati tugomba gutwara Champions League, tugomba kuba ikipe ikomeye kurusha uko turi, kuko dusanzwe dutwara Ligue, ariko igikombe cya Champions League no kugera kure ku mugabane w'Iburayi bisa nkaho bitadukundira. So rero muri politike y'ubu ngubu dushaka kugenderamo, reka tuzana abakinnyi bakomeye b'inyenyeri ahandi bagiye batwara ibyo bikombe, bagenda bazana abo ba Neymar, bazana ba Zlatan, bazana ba Di Maria n'abandi benshi bari bamaze kuba abakinnyi b'abasitari hirya no hino ku isi bagamije gutwara Champions League. Neymar yarageze akora ibishoboka byose, ariko yaje kugira ikibazo cy'imvune, aricyo kintu cyamugoye muri Paris Saint-Germain, ku buryo Neymar byarangiye atagikina Champions League. Bajya muri kimwe cya kane Neymar akaba yavuyemo. Neymar aza guhura n'ibibazo bigiye bikomeye, abafana bakaza kumutuka iwiwe ati twakuguza amafaranga menshi, tugomba amafaranga menshi, tugukorera byinshi kugira ngo dufashe kugera kure aho tutageze, ariko bisa nkaho nta kintu urimo uradufasha muri kino gihe. So Neymar ibyo byose agenda abibona, kandi Neymar ni umukinnyi w'imyaka 31, ni umukinnyi umaze kuba umukinnyi mukuru w'umukire kandi w'umustar, ubu udakeneye kubaho asa nkaho ari gutotezwa n'abantu ati twagwaye amafaranga ariko nta kintu dufasha, ati tugiye kuri Champions League ukavunika buri kwezi kwa gatatu uba wavunitse, kandi ubwo Champions League bigeze kure. Ibi ngibi waje kuduhereza bya Ligue n'utundi dukombe two mu Bufaransa, ni ibikombe natwe twari dusanzwe dutwara utaraza ku mukinnyi ngo amafaranga nk'ayo ntabwo ari umukinnyi wakabaye kuba yaraduhaye ibi ngibi gusa. Neymar we ukabibona akabibona ko nta kintu atagerageje gishoboka, ati kuba mvunika si njyewe ubitera, ni umubiri cyangwa se ni amahirwe make, kuko nko muri match hari igihe bashobora kuba bamvuna ariko nanjye sinjye ubigiramo uruhare. Ariko abafana bo bagasa nkaho batabyumva, bakavuga ati niyo uvunitse yego umuntu wese yavunika, ariko n'uburyo uri kavaringamo mu gihe cyo gukira usanga wibereye mu mapati uri kuryoshya n'abagenzi bawe, ugasanga nawe si ubwawe ntiwiyitaho, buri gihe imvune yawe uyitiza umurindi, niko navuga, kuko niyo agarutse mu ikipe bavuye nk'umubiri usanga yariyongereye ibiro, usanga atarakize neza imvune. N'abaganga ba Paris Saint-Germain ejo bundi barabanje baramubwira ati ugomba kubanza gukora imyitozo ndetse ukivuza neza mbere y'uko zitangira, kuko n'ubundi turabona wiyongereye ibiro kandi uracyafitemo imvune. So ibi byose byagiye bikurikirana gutyo, ibintu bikomeza kuba ibibazo, haza kuzamo na Messi ko yari agiye, kandi Neymar niyo nshuti yari asigaranye hariya i Paris. Ukabona ko Kylian Mbappe ni umukinnyi utiyumvamo Neymar, ukabona ko n'abandi bakinnyi bagiye bamuzinukwa nawe, kandi akabona ko ageze mu myaka yo kuba atuje atabahapanika. Nibwo yaje gutangariza ikipe ya Barcelona ko ashobora kuyijoyininga. Barcelona iravuga ati dufite ibibazo bya crisis, twabona amafaranga tuguhemba, yewe niyo yaba make ayo twakugura tukuvana muri Paris Saint-Germain byaba ari ibibazo byinshi. Birasa nkaho Barcelona yo itari muri uwo murongo wo kuba yasinyisha Neymar, ndetse no kuba yamutizamo, ukabona ko ni ibintu bigoye cyane, kuko umushahara wa Neymar ni umushahara ugoye cyane, kuko muri Paris Saint-Germain bamuhemba miliyoni 25 ku mwaka. Aya ni amafaranga Barcelona itabona, namwe murabizi ko iri mu bibazo muri kino gihe. Haza kuzamo ikipe ya Chelsea kubimushaka, ariko aza kuba ananiranwa nayo, ati Mauricio Pochettino aza kuba atangaza ko atakifuza Neymar kumugira nk'umukinnyi wiwe bitewe n'imvune ziwe. Kuba ari umukinnyi, kugira uzamukontorora aba ari ibintu bikomeye, kugira uzamwumvishe filozofi yawe aba ari ibintu bikomeye, kugira ngo azakine ibintu byawe bisaba ibintu byinshi. Neymar ubwo no muri Chelsea babiranze,
gusa ubu muri no minsi ibiri ishize cyangwa se umwe, haje kuza inkuru yindi yo muri Hilal ko iri kuvuga ati turatanga miliyoni 90 muri Paris Saint-Germain kugira ngo Neymar aze tumuhembe miliyoni 150 ku mwaka, aba ari we mukinnyi wa kabiri uhembwa menshi nyuma ya Cristiano Ronaldo. Neymar nawe bisa nkaho yemeye iyo deal ko agiye kuyisinya akava muri no rusaku rwa Paris Saint-Germain n'igitutu akigira kwirira amafaranga akaryoshya, kandi Neymar ni umuntu n'ubundi usanzwe uryoshya. Ubona ko bisa nkaho biri kurangira ko Neymar agiye kujya muri Saudi Arabia, no kuba Neymar agiye kuba ahembwa amafaranga menshi nyuma ya Cristiano. Neymar akaba anavuga ko nyuma ya izo seze ebyiri bishoboka kuba yajya muri Major League Soccer agasangayo Messi nyuma y'imyaka 2 amaze gukorera miliyoni 155, akajya kurya n'izindi zo muri Amerika anaruhuka, ari n'akategura kuritayaringa nyuma y'igikombe cy'isi. Azaba gifite imyaka mike yo kuba yakina, kuko nyuma y'imyaka 2 Neymar n'ubundi azaba afite imyaka 33. Uri kumva icy'isi kizamusanga akiri mutoya ku buryo azakina. So Neymar nibyo ngibyo byiwe. Paris Saint-Germain yamaze kuba yakira iyo bid ivuye muri Hilal ya miliyoni 90. Ikisigaye ni ukwibaza ati Paris Saint-Germain irayemera cyangwa se iracyashaka andi, ariko Neymar we na Hilal byamaze kurangira, bamaze kumvikana ayo bazamuhemba yose. Neymar yarayemeye, ndetse ibintu bisa nkaho biri kurangira mu munsi umwe cyangwa 2 biraza kuba birangira Neymar agiye. Kandi mwabibonye ko na Mbappe asa nkaho atishimiye Neymar kuva na kera, yasaga nkaho atishimiye Neymar. Mwanabonye ko Mbappe yagarutse nyuma y'uko batangaje ko Neymar adahari. Neymar mwabibonye ko atari ahari kuri match ya Lorient, match ya mbere ya shampiyona. Bisa nkaho Neymar ari buze kuva muri Paris Saint-Germain. Reka dutegereze turebe, ariko ibintu bigeze kure kuri deal ya Neymar na Paris Saint-Germain.